Iku blaya pi waro ki pralog ki was nyau suk wo up ye ki kubor wa pala hau new channel ki kubor wa pala ki wa kwa open nyau chapi wa pedung ka airplane ka wakit kam wa chispa le phau anut ki bru ha China te tons dang i ki kubor ha iwi ni ijia was nyau ai ijia was nyau ma I wa de jia hari China hei wa ka China Eastern Airline aircraft ka wakit kam wa chispa le phau anut ki bru na kunming chagaun zau da hap ko hagaunzi hakatu ka sni mande da ong da ka report kat hadu wa panmi ya kani ka khubor ka report da ong ko le wa ki Chinese media da ong ki wampu utip ti kana ki kat won ngut ki bru wa manso we kat won ngut ki wada yap hai te ijia ka Reuters da report ka wakate ka airplane ka wada tip kam ka Boeing 737 aircraft da accident ko haiwi ithau hagaunzi we da pan kop ding ko ya ulom ini I video to iwada klan bha viral hakiran san social media kam waman kate iwada kam wo pen yo hei por wadung po ne hap kate ka airplane de khmud haki second wakado kate ka airplane to ko wakit kam wa chispa le phau ar ngut ki bru wa kan thup ye chispa ar phau le ngut ki passenger wa khande ngut ki crew namo ki wakre kam ki pilot ki air hostess wa kiwi ha ini wan I video iwada ring da unong China da yu I wakop ding ulom wa em hagaunzi ha itha wa hap kate ka airplane we da yu ile wa mi tedem pumne la kam wadat bom wat ka Russia ya ka Ukraine te kam wa man kate du kini don hi ki khubor ki wada yo hajrong ini ijia we da pten cho I wo pun snya chapi ladang yo ki khubor wa thamme khuble chibon